Kardom, Pini Berta Thanma Militan Sihasipi, Apransi Berta Pumpi Arjikta. Difupen Baithalang Soada Kacheleng ES01 KC 3471 Traveler Basa Driver Tobe Mekejang Gari Arlo Mekejang Pen Gurbedat 24 plus asong pen kache song bom konsil along inglong asodet si konsil along vote joglong chot nangji uke hang non malom arnibang arve kejang ajoine kheruni atowar keng pen kedam kache helat anta phere meme anlo Butuan berita angkon pencepat midang sinang Inut tipu pen baitalang so kecilin traveler bus wegbang make kejang pen berbedet. Difupen Baithalang Soada Kacheleng ES01 KC 3471 Traveler Basa Driver Tobe Mekejang Gari Arlo Mekejang Pen Gurbedat Ajok Kurthedalo Birta Kelonga Tengke Alang Likheroni Phelang Pi Arong Asor Vinod Teron Arta Hongkebraner Ke Pusi Handyman Waisong Propen Than Alang li achor lapen asomar bang hinia phan pamotekang Alang li apor pe akosi asang tet to endet ajoine apiso aso lapen adon arab atumaphan aningdu pikang Api polis atum aphan birta PC postmortem penchenglo saidoan alang litumsi chipari denglo Ran mane tobe ni litum Botras pen di pulang kilo pada oleh kasam tum bani baga pen kampung lah hai. Parti cile ke pulau parti hai litum ke pulau jalan hai. Ama tempar ke tobe jare lah. Tempar dos day lam teman sudah lah hotel lah. An cile jare lah pun pen megidang 11 o'clock lah hai. Pada 11 o'clock lam pulau megidang lah hai. 2:30 ke empat ni dia pulang hai. Megidang bukan ni tadi itu jalan hai. Pada ada ben cuma Apollo mati lain Apollo mati. Amar ada ben pulau thang tanang ke thang tanang jalan. Amen ko son lo. Amen ni Vinod Teron kona sor lo ko Kheruni Pherang pi di ban ata do po और तब हम मैंने बांध दिए ahem sor do bo हम सोनम गांव में का beta pi lo ke di agari kona pen si cheleng lo dak di ku bukan botol langsung ipen bethelang so agari amalik methang ma हमारे हम ठाव ली बिहारी लग पाते te amalik khobor chelong lo ma खबर चलाऊं लग हम 10 मिनट दानंग लाना के लेता nali bang handyman di anna sore nali men bang मैंने bai song kro di Indian Red Cross Society Karbiang Long Branch Atum Rong Mwe Long Lakiti Pen Kanamok Adim Kahumriya Saikidin. Non malom arve kejang jimit medet ajok asam adang pialong lang kithe lang kang ba kason si Karbiang Long angkang Jasimet Socheng Dhenta constituency angkang rong mongbe ke parlo mendu be arong gobin rong phar arong lapen adungarai arong malom lang kang luma joine pinang anakisung chetong Pinpur me aning kanwang setame bangso ahawar lang kang lumpen pinang an kanahog lapen kisung konanglo Bangso Birta Longsi Indian Red Cross Society Karbiang Long Branch Chunbang Borsing Hangcho Pen Jalinsi YRC Chunbang Ajoy Teron First Aider Robinson Taro Klembang Joy Singkro Atum Hadak Humridam Lapen Sarvedam Si Kisung ke Boya Puthak Amen Thap Kahumridam ahut pangrumpet hum pharoi sira hum throk kebra troksi ahem anke langkang lumpen ahem hor mupen chenglok ason akisung konang lok pusi birtanang pale Dhansari along Guru Purnima Rani kita London. Dhansri angkang signal bosti along kedo Dhansri Bhagodham along Guru Purnima arani pini alir alon pen katalon bangso Guru Purnima amay along Maharaj Legram sa street pen hadak ongdung arada tumaphan Guru Purnima aputha kejeng pen kijut alam jai aningkan wang katalon ason si piningkan an ningkan trok kechok aparman Krishna aphan thok jersey arnam kardom kardipen mesen pen hirjume hangsi mai pajut Bangso Kitalon along Tezpur, Jaglabanda, Guwahati, Digaru, Dimapur, Nogong, Golaghat, Nepal, Bindapon,
Kohima, Sorupathar, Borpathar, Silonijan Lapen, West Karbi Anglong Pen, Chetodunsi, Pachun. Arwi kejama joini kheluni keterke. Non malom arnivang arve ke jang ajoine kheruni atowar keng pen kedam kache helat anta pheremi me anlo arve ke jang ahut longle ke air ke thokdun ajoine motor gari ke pek anta pheremi me anlo non BJP atum aporiborton amat pusi keng pen kedam atum ningje pon kong kangsi arjudun long 24 plus organization atum Bruce Samson Singh Inti Park along Puthot Secret Electoral Akuta Kachisong. 24 plus asong pen kachesong bom konsil along inglong asodetsi konsil along vote joglong chot nangji uke hang pini arni anta konsil atum ke klem pon pedat ajo 24 plus asong pen kachesong pon bom pini setame Samson Singh Inti Memorial Park athenglo kachesong pon athe Guwahati High Court order on PIL number 9 2017 ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council rule under paragraph 2 subject paragraph 7 ateng si claim nang poputa pini arni anta konsil atum ke claim kredat ajok 24 plus asong kachesong pon ington te puta 24 plus convenor roton terang pen terang kiang no ningje pon 9/2017 etu PIL মতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে নতুন আইন বনাব লাগে কিন্তু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ছমাহৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে নতুন ৰুলছ বনোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি 24 প্লাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হাজু হৈছিল তথাপিও তো মানে আজি 144 থকাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেছনটো নহ'ল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত এতিয়া এডিশ্যনেল SPৰ হাতত মেমৰেণ্ডামখন দিল ADCৰ হাতত মেমৰেণ্ডামখন দিলোঁ তাৰপিছত আৰু হায়াৰ অথৰিটিক মেমৰেণ্ডামখন দিলোঁ আৰু আমি যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল এতিয়ালৈকে নতুন আইন বনোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এজ পাৰ ছিক্সিডুল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পেৰাগ্ৰাফ 2 চাপ্ৰা 7 মতে অতি সোনকালে নতুন আইনটো বনাব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ Section to the Indian Constitution paragraph 2 Sapra 7 or Mote Karbi Anglong Autonomous Council of Nutun Ain Bonabo Lage. Itu amar demand aru Manoniya Guwahati High Court itu order to already dia hol PIL number 9/2017 aru somahot nutun ain to bonabo lage boli kole tothapi Karbi Anglong Autonomous Council itialoke nutun ain to bonai na iyar kone ami education koribo আজি মেমৰেণ্ডামৰ আপোনালোকৰ সময়সীমা আছে নি সময়সীমা এনেকুৱাটো অলৰেডি মাননীয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰাই অলৰেডি দিয়ে আমি সময়সীমা পানী দিয়া নাই কাৰণ কি অলৰেডি এইটো মেটাৰটো মাননীয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে চাইছে Pini berda lan si kang tonik lo domain karme karbon.